Bok ljudi, evo nas nazad s mora. Navodno dolje potpuna poplava i super smo pobjegli. Ja vam hoću pokazat, čujete li ovo? Jel vi to čujete? Hoću vam pokazat što se radi. Što se radi nakon odmora? Gospodić Iva? Da? Bok, sva sreća da sam napunila baterije. Kaj radiš? Ma, zajebavam se bez veze. Game on! Kaj je ovo? Jel to ono za kad si na guzicu staviš? To je trenutno, uopće nema smisla, znači. To bi imalo smisla onak da si metnem sad na glavu i da glumim unicorn. Kaj radiš? Mislim, znate kaj ljudi, ja sam totalno na kompjuteru, radim, editiram, renderiram, odjednom jebote neki smrdi, smrdi u pizdu na riječniku, uglavnom smrdi užasno. Rekao, kaj sad jebote, jel Shen prdi, ne prdi? Ne djeluje mi ko da prdi baš toliko jednoga iza. I nakao, kaj se dešava, a na kraju kraljica odlučila malo. Hopa, Ivica, pokaži ti nama, kaj si odlučila? Malo odštopavat dovod, jer imamo problema sa cijevima i kako ovo može zvučati. Ja ću popizdit. Kaj je Iva? Naime, zaštopane su cijevi. Kako misliš zaštopane? Kakve su cijevi zaštopane? Definirajte zaštopanje cijevi. Ne mogu reći naše cijevi su zaštopane, nego horizontala. Ovaj put nije ni vertikala u zgradi zaštopana, nego horizontala. Nije tak duga riječ. Da, sam htjela... Aha, baš si htjela baš izrežat. Full. Dobro, a daj ti meni reci ovoga, postoji... Totalno fancy, gledajte. Jebenica, daj vam ti pokaži ovoga, kaj se tu događa zapravo. Joj, kako to smrdi, buraz, pa jesi ti luda, Dobro, daj ti meni sad reci jedno pitanje od jučer. Jesi im rekla da to radimo od jučer? Da sam krenula u 10 na večer? Znači jedno pitanje, slušajte ljudi, čekaj šta se desilo, nešto mi je otišlo. Aha, ovo je napravljeno za kužiš me dešnjake. Imala sam jedno pitanje za Ivu, a to je, molim te odgovori sad i meni, a i gledateljima. Kaj? Zakaj nisi uzela frajera i platila frajera koji je to odštopava? Koji frajer bi to bolje da je napravio, da te pitam? Ajde reci mi molim te, tko bi to napravio bolje nego ja? Ajde, imaš nekog? Jel ti uopće misliš da postoji neko ko bi to napravio bolje nego ja? Ajde mi sad reci, stvarno mi. Ljudi, je li to vama odgovor? Je li to vama odgovor ženske osobe? Da li je to vama odgovor koji onak, na koji ne vrde samo s legom tramenive reći? Nema toga kaj ja ne mogu, kužiš me, nema, to ne... Ne, to je činjenica, Iva je super woman. Da mi frajer dođe i da mi tu sad hoće neke čute, znate, ali mi ja sad to, dajte molim da se maknite, budem rađe to ja. Kužiš, to ti to, taj stio. Dobro, i u kojem smo statusu sa cijevima? Znači, zadnji metar, to ti onaj tamo na kraju... Užim ono tamo što se spaja kod hodnika. Da, znači, poludit ću skroz. Znači, treba ću ponovno otići na jedan odmor nakon ovog. A dajte meni reci, jesi ti u svom planu kad smo mi uređivali ovaj stan, isplanirala da će ta duga cijeva ona baš radit probleme? Ne, fakat nije uopće stvar u toj cijevi. Nego? Stvar je u tome kaj su ostale cijevi na cijeloj etaži ovog kata zaštopane, kao i one dolje u prizemlju. Kužiš? Kaj to sad znači, da ćemo se jedan dan utopiti u kanalizacijskoj vodi? Pa ne, kažem ti, ja bi se fakat ocelila. Ali ti meni ne vjeruješ, kužiš, ja bi fakat bi se ocelila. Da, ljudi, ja vam ne mogu opisat kako smrdi. Znači, smrdi, žena je otvorila odvode i to Karla, znači... Smrdi odi kod Karla, mislim, ne kužiš. Znači, jednostavno smrdi. To nema veze sa, znači Čak sam što radio koliko smrdi. A kak je moguće da tak smrdi uliva To je odvod, koka. To nam smrde govna od svih, hoćeš mi reći. Ja fakat ne želim uopće se vizualizirat kaj mi smrdi. Fakat samo želim ovo odštopat. Ne znam kako je to. Joj! Smelly cat. Oh my smelly cat. Di mi je Phoebe da mi otpjeva Smelly cat. Idem si ju pustit, da. Imaš žitricu, sad bi si ju sramala. Shen, jel tebi smrdi? Čekaj, zakrvarile se, Shenu su krvave oči od smrada. Shen, nije to tvoja guzica, Anđele, ne moraš se mirišat, to ti smrdi cijeli stan. Da, evo, kaj da ti velim. Da, opet te snimam malo. Snimam te kak ti smrdi, znam. Ja isto imam svašta za snimat, ali eto. Stvarno sad ćeš od toga napraviti velog? Da, naravno da ću toga napraviti velog, naravno. Gled sako i pašće nam se one svijesti tiva, još nema zraka. Jako je blizu one svještiva, gleda ga, ja ga malo gurnem, on se predaje. Pas nam je polumrtav. Umire od smrada. Evo, pita Iva, hoću napraviti vilog od smrada. Nekaj neću napraviti vilog od smrada, čovječe, ljudi, pa to treba, pa kušte vi mislite kao mi cure, sve lijepo, sve fino, sve ovo, sve ono, to smrdi sve. To sve unikorni, vratičice. Ima tu i govana, doslovno. Ne vrem ovo ni... Evo imamo i ovo, uopće ne znam čemu ovo služi. A daj mi ovdje reci, za kakvu si ti to rupu uzela za odčepit, pa s ovim odčepiš? Pa kad mislim odčep pričati, pa daj molim te, vidiš da to tu taman stane. Ma di stane? Pa tu na ovo i onda ideš onak, s tim. Mogu sad, nije spojeno. Nije spojeno, znači. I znači, nemamo nikakvu korist od ovoga. Ne, to je ovak, to možemo na zid metnut, kao ukras neki. Ja bi trebala raditi onak kako oni rade. I za ovo ići okolo, pa ljudi. Znaš kako oni rade, kaj je postao sad hit po Instagramu, kaj se svi drže za ruke, znaš ovo.
znaš, umjesto ručice kao držimo se jako lijepo za Instagram, kužiš onako kako što ide. Da. Ovako, i mi se i ovako idemo po svijetu i radimo selfie lijepo tako. Ali onda usput, evo, uglavnom, hoću ti reći, ako ne uspijemo na YouTube-u, Dobro. onda možemo barem... Uspjeti u očitopavanju cijevi. Znači, oni frajeri koji imaju... Ovo bi moglo super zvučat. Kako ono se zove, oni tamo nikovi što imamo? Ne znam. Među followerima. Dobro. Oni vodoinstalateri. Da, kužim te. Čuvi vodoinstalateri. Samo da se zna, ja nemam vodoinstalateri u imenu, a o. Ima čeplje rupe ko velika. A zadnji put si ti uspjela probiti, ja ovo ne mogu probiti. Zadnji smetan, ja to ne mogu. Ali ima, pa naravno, da, moraš, kužiš, ti to ideš ko, razumiješ, kako ti ideš? Ti ideš onako robustno. Ma ideš onako ko da si, kužiš me, ono, ideš prejako. Moraš doći do ruba. Ma srećo, slušaj šta ti veli, moraš onako doći do blokade i onda onako malo, znaš, malo taktički to vrtit, malo lijevo, malo desno. Ali ne, moraš ga stisnut malo i vrtit. Sad još nutra stisni, još nutra i sad vrti. Ono kad je baš skroz blokirano. I vrti. Ajde. Ne lupkat, nego vrti. Odi tamo jer ću te fakat sve... S pritiskom drži, evo na, sad jesam ja to prošli put odštopala. Ne, nisi, prošli put sam to ja odštopala. Znači ti si... A šta, meni se posrećilo? Prvi put kad smo odštopavali, to je bilo bratu prije 3 godine. Znači sad, ono, znači zadnje 3 godine ti kao ne. Hoćeš reći da se meni jednostavno samo posrećilo na odštopavanju? A to što ti nisi uspjela nijednom odštopat, Kako nisam? Kad si uspjela odštopat? Čekaj, hoćemo se sad tak razgovarati. Nećemo se sad tak razgovarati. Da te ne uguram u tu Nema, znači umriću od smrada, imaš još sat vremena da ovo Ti ćeš odštopat. umret od smrada. Zbilja, sam 6 metara dalje od mene, buš ti umret. 6 metara dalje, 6 koni 6. Znači ja sam na 6 koni 6. Ti si na izvoru smrada. Ništa, preporučam ti da počneš prdit, barem će to ljepše mirisati. mirisati. Stavi samo dolje ovoga. Jedan prdac naspram cijele kanalizacije, vjerujem da će ti actually uljepšati. Biće mi ono, fakat breeze, mountain breeze. Nego daj ti meni reci ovoga, stavi ti dolje neki link kao... Šta link na broj telefona? Cijevi, ono, ko treba sam nek se javi. Napravit ćemo ovu WordPress web stranicu. Nisam, ne znam kak ide ono kao kroz WC školjku, to fakat ne znam ljudi, ali ovo, evo... Kroz WC školjku, da ne znam, Isuse Bože, ne, to je nevjerojatno, ne bi ona slučajno, znaš, ne bude to majstor napravio tak dobro i pažljivo kona, jer kaj ak majstor izbije cijevi, čuj, izbićeš cijev van iz zgrade, jer cijevi su napravljene da ih izbiješ van iz zgrade, pogotovo ako si majstor koji se time bavi za novce, ne, ona bude to volje. Dođi sad, vamo, Šta hoćeš? nemoj da te zadavim. Kaj je zadnji put frajer izbio našu cijev iz zida? Ko je izbio koga? Čovjek koji je došao odštopat, to što je bilo zaštopano. Ne znam. Izbio nam je cijeli zida, Iz kojeg zida, kaj? Iz onog zida glavnog. A frajerima tu drugima, onoj finoj familiji do nas, ona gospođa Crvena koja je fini frajer, njima znaš kaj je bilo? Taj. Znači, cijeli odvod u kuhinji im je eksplodirao do plafona i zasrao čitavu kuhinju, onak, da ne kažem, ali govna su im bilo sve svuda. To je bilo pisanje prije 2 tjedna, pa sam da ti stvarno ko da nisi tu. Ne znam, ti stvarno ko da ti miljac nije friend, mogla si nazvati. Ozbiljno. On se ne bavi ovim ružnim poslom. Pa sigurno zna neko ko se bavi. Pa znam ja nekog. Nije to ružan posao, pa čovječe ljudi, odštopavanje pipa, to je častan posao, samo ću vam neke reći. Dok sam živjela u Barceloni... Znači, ne možeš reći da je miriša, smrdi. Pa smrdi, ali dobro, jebote šta, nije važno, posao je posao. Slušajte ovako. Znači, kužim te, pusti da kažem, jel mogu pričat dalje ljudima? Radije bi radila u parfumeriji. Evo na, kad ja krenem onda nešto pričat, onda ona ima kad ja kažem, evo kamera da snimi nešto, pa ne znam, pa šta da snimam, a sad iza koliko didaskalija ono cijelo vrijeme. Uglavnom radi... Daj, što te gore da im kažem do kraja? Samo ti želim reći da bi ja radije danas bila kod dinarskog na board gameu nego ovo radila. Da, evo, ali to radiš. Polica, kaj da ti velim? Sve znaš. Evo, oči stopljivač rupa, uglavnom ljudi. Dok sam živjela u Barceloni gore, dogodila nam se slična stvar sa jednom kupaonicom. Mi smo 3 tjedna, 2 ili 3 tjedna čekali za termin. Ej, za termin. What the fuck? Čekali smo za termin da nam frajer vodoinstalater dođe. Kaj je problem gore? Gore vam svi u Španjolskoj hoće biti menadžeri. Svi su menadžeri, svi su samo fini poslovi, sve fino. Čovječe, ovi poslovi bilo šta vezano uz kuću zove ono plaćeni ko suho zlato. Znači vodoinstalateri, bravari, stolari, maleri, sve, ljudi, to vam je toliko plaćeno gore, znači, jer jednostavno to nema niko neće raditi, kužiš. Tako da, vjerujte mi, bolje vam je da hoćete biti 100 po novome, nego menadžer, sjedit ću ja u ovome, sjedit ćeš ti u uredu, dok ti se neke ne zaštopa, onda ćeš umret od smrada i kog buš zvao i usalaj. Znači samo zanat. Samo zanat, tako. Ništa, ovo fakultet. Ko je ona didaskalija, čovječe, to je nemoguće. Ženo završava vilog, ono, blebećemo 15 minuta. Da, kažem. I parketari. Pitala me prije pol sata, ovo se isto broji u kardio treninga. Pa nije, pa daj je ovo, kaj je ovo, čovječe? Ajde, vidimo se, čao. See ya.